وقالت اليهود ليست النصارى على شيء اوائی یہودیان ندی دا نصارا پیس دین ماننے وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اوائی نصارا ندی یہودیان پیس دین ماننے وهم يتلون الكتاب وحال دار دوار دلیل لکتابنا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دغصب ویلائے کسانو چیل من لرو پشاند وینادریم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ نو اللہ و فیصلو کی ددی ترمند قیامت پر فیما کانو فی اختلفون پائے خبرو کی شری پائے کے اختلاف کریم ومن نظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ اسوک دلی ظالم نے داشانا چی منقید اللہ دا جماعتننا چی یاد کرشی پائے کہ خاص نند اللہ پا توحید وصافی خراب آودی کوشش کی دائے پروانی کے اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین دا کسان ندی مناسب ایل رائش داخل شی دی جماعتنتا مگر پتا سال کی چی روکیم لہم فی الدنیا خزی دید پارا دنیا کے شرمندگی دا ولہم فی الاخرت عذاب نظیم اور دید پارا پا آخرت کے عذاب دلویم وللہ المشرق والمغرب اور خاص اللہ درد مشرق و مغرب فینما تولو فسما وجہ اللہ لکم خواہش تاسو گرزوئے مخونان علتکید اللہ تعالی مخشترم ان اللہ واسع علیم یقینا اللہ تعالی فراخ فضل والد عالم نے پارس وقالوا اتخذ اللہ ولدا اوائی دینی ولد اللہ تعالی زان لزوئے اولاد سبحانہ پاک تے اللہ دا اولادنا بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ اللہ اختیار کی آغا ٹول سیدنا شری اسمان موزمکہ کے کل لہو قانتون نا ٹول دی اللہ لرا طاعت کا ان کی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کا ان کے داسمانوں دزمکی دے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ او کلچی اغاڑی اللہ تعالی اوکار کول وياغي توشان وغوشيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية اوایا کسان چلم نلریم ولی خبر انکی موسی اللہ تعالی پخپل آیا ولی نرازم تا نخجم غارو كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم داسی ویلوائے کسانو چدرین مخیو پشاند وینا دریم تشابہت قلوبهم یوشان شیری ددی زونا دے والسلام قد بین الآیات لقوم یوقنون یقینا وضح واضح کری منگا دیر دلیونا قوم دا پارائیں چی یقین لریم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا یقینا لے گلے منگا تو پا حق سرائے زیر ورکون کے ویر ورکون کے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور تپوس نشی کے دستانا پا بعد جہنم والو کے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ایشرین رضا کی استان یہودیان و نصارا تردیش تروان شی دریب دن بسے قل ان هدى الله هو الهدى تو ہدایت اللہ تعالی شرے بسغ حق ہدایت دے ولئن اتبعت اهواءهم اقبل فرض روان شت دریب خواہشات بسے بعد الذي جاءك من العلم پس دائیں نشراغ لیتا علم چی وحید قرآن نام ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر نبی تعالی راد اللہ دا طرفنا سوک بشک ان کے ہونا مددگار الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
آکسان چی ورکڑے منعیت کتاب للی دا کتاب پلائق لستلو دریم اولائک یؤمنون بے دا کسان ایمانم لری بدائی کتاب ومن یکفر به او چاچی کفر کو بدے کتاب فاولائک هم الخاسرون ندا کسانم دی پورتوانیان دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زمان ہوا شکری ما بتاسو، وانی فضلتکم علی العالمین، او خاص دا انعام چی ما غروالے درکڑو تاستا بخلقو دا زمان استاسو، واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، او یرے گئے دا عذاب دا غوزنا چنہ بشیل لرکو لیس نفس دبل نفس ناس حصد عذاب، ولا يقبل منها عدل، انا بشی قبل دے دائے نفس ناس بدلا، ولا تنفعها شفاعہ، انا با نفور کولشیات اس سفارش، ولا هم ينصرون، انا وادی سرا سے امداد کے ریشیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، او کلاش امتحانوں کو پہ ابراہیم علیہ السلام رب داو پیوسو کارون سرام ناغ پورا پورا داکڑل، قال انی جاعلک للناس اماما، ویل اللہ یقیناً گردون دتا دخلق دپارا پیشوار دین، قال ومن ذریتی، ویل آغاو گرزے بازی دولاد زمانہم، قال لا ینال عہد الظالمین، ویل اللہ نرسی زمان اللہ والظالمانتا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، او کلچو گرزم بیت اللہ زیدتلو راتلو دپار دخل کو زید آمن، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، او علم گاونی سے زید ادریدو ابراہیم علیہ السلام نا زید ماندو، واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل، حکم ورکم ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تا، ان طہرا بیتی چپاک ساتے کور زمان، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، دپارا دطواف کو ان کو اور دپارا دے اعتکاف کو ان کو، درکو سجدہ کو ان کو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، وکم مخشویل ابراہیم علیہ السلام اے ربا اگر زواداز خاریہ امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور کوا دری سیدن کو دادا قسم میں وہ غلونا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، خاص کرائے کسان دا شیمان راوڑے ددین پا اللہ پر سنے، قال ومن کفر فامتعه قلیلا، ویل اللہ روزی بورکم زاغشا دائش کفر اکڑی، نو نفع بورکو ماغتا سلگ زمانا، ثم اضطره الى عذاب النار، بیاوے پزورو لگم عذاب دورتا، وبئس المصیر، بد زید ورسلو دا جہنم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، او کم مخش پورتکول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا دا بیت اللہ نا و اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا،
دوارو ویل یا ربا قبول کی دا زمنا انکا انت السمیع العلیم یقیناً تو خاص ہر سورے اور وارسوانے پوئے ربنا وجعلنا مسلمین لک اے رباو گرزے منگا ہمیشہ تابدار تعالی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور دولازم دوارونہم یومت چاہی خاص تابداری کئی تعالی وارنا مناسکنا او خیمونتا طریقی دے باداتو زمونگا وطب علینا او خپل مہربانے ہو کی پمونگا انکا انت التواب الرحیم یقیناً توڑے تو بقلوں کے رحم کن کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے ربا اولے گے پد امت مسلمہ کے اور رسول درید جنسنا یتلو علیہم آیاتک چی بیانی پدی بانی آیت نستا ویعلمہم الکتاب والحکمہ او تعلیم اور کی دیتا دا قرآن و سنت ویزکیہم او پاکی دل راد ناکاراخد و اخلاقنا انکا انت العزیز الحکیم یقیناً تو خاص پاسبانی زور والے حکمت والے ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسا وناڑی مخد ملت دین دا ابراہیم علیہ السلام نام مگر آسوک چی جاہل کڑی اخبر دان لرام وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا آیقیناً غرکڑو من دلرا پا دنیا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آیقیناً دیوا پا آخرت کے مخامخاد کامیاب نویم اذ قال له ربه اسلم کم مفسی ویلدتا رب تابع اوسا ہمیشہ قال اسلمت لرب العالمین ویل ابراہیم السلام تابع امزامی شاد پارد رب العالمین وصا بها ابراہیم بنیہ ویعقوب وصیت کو پدی توحید ابراہیم السلام مخبل زامن دا یعقوب علیہ السلام یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین ویل دیئے زامن زمائے خین اللہ غرکڑے تاست پار دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون نمم رہتا سم مگر پدا سے حال کی چھ اسلام قبل ان کی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت آیتا سو حاضر ویم کلچی رانی دیش یعقوب علیہ السلام تمر اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی کلچی ویلا اخفل زامن تام دچا بندگی بکوی تاسو زمان رستوم قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ویلائی من بندگی کو استاد معبود و معبود مشران استام ابراہیم و اسماعیل و اسحاق جنہوں دی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام الہ واحد حقدار دا بندگے یوزات ونحن له مسلمون امگل واغلرا اخلاص کو ان کی دا بندگے تلک امت قد خلت دائے اوڈر دا مخیتی رشیدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم اغیل راف ثواب دا غاملون چکڑی اغیم او تاسو لثواب دائے چی تاسو کڑی ولا تسألون عما كانوا يعملون او تپوسنے چی گرے ساسونا دائے کارونو چائی کول
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا اوائدی خلقتا شیطاسو یہودیان یا نصارا شین ہدایت بمومے قل بل ملت ابراہیم حنیفا تو بلکی تابداری ہو کے دین ابراہیم السلام شکلکو بتوحید وما کان من المشرکین نو دے دا مشرکان دلنا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وائے دری بجواب کے ایمان راوڑے منگا پالا اور پائے کتاب جنازل کڑے شیر منگتا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور ہائے نازل کڑے شیر ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و نور اولاد دعوتا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و پائے کتابونو چور کرشو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون من ربهم و پائے چور کرشی نور و پیغمبرانو تا طرف درب دلینا لا نفرق بین احد منهم جدائی نکم پمنز عشاء کی ددی انبیاؤنا پیمان روڑلو کی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم وخاص اللہ تا اخلاص کو ان کی عود بندگئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا نکو ایمان روڑو دے خلق بشان دائے شتاسو بھی ایمان روڑے دے یقیناً دی ہدایت مند وَإِن تَوَلَّوْا كَرِيمُ خواڑو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ یقیناً دی بلری دشمنے کی دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ نخامخا بشپساتی تعالی رددین اللہ تعالی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ واللہ سوری بار سپوئے دے صبغت اللہ وائے قبول کرے منگا رنگ دا اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا اسوک دے دیر خیست دا اللہ نا پرنگ ورکولو کی وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ او منگا خاص اللہ لرا بندگی کون کیون قُلَ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ تو آیا جگڑ کہے تاسو زمون سلام اولوہیت اللہ تعالیٰ کے اور حال دارے چ اللہ زمونگم رب دے استاسو رب دے ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور زمونگ پارا بدلار عملون زمونگ دا اور تاسو دا بدلار عملون استاسو دا ونحن له مخلصون ہم گئی اللہ در اخلاص کو ممکن ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط آیتا سوائے یقینا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد داؤ کانو ہودن و نصارا دی یہودیان یا نصاراؤ قل انتم عالم و ملام ویدی تایتا سخ پوئے دری بحالو کا اللہ پوئے دے ومن نظلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ اسوک دے دل ظالم دا شانا چپٹی غیلم شدد سرید اللہ دا طرف نبیم وما اللہ بغافل عما تعملون اوند اللہ غافل دا عملون چتاسوی کوئے تلک امت قد خلت دام یوڑا دا مخی تیر شیدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم دیل رسواب دا عملون شائی کری و تاثل الزواب دا عملون چتاسوی کری ولا تسألون عما کانو یعملون اور تپوس نشی کے دے ساسونا دائے کارون شائی کول